Хөрмәтле тыңлаучыларым, Апас районы Ширмешән авылында бөтен авылга билгеле безнең остабикәбез яши, аның исеме Әлфинур апа. Әлфинур апа, сез үзегез күптәнме бу авылда торасыз? Мин инде, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, шушы авылда туган, шушы авылда күп кенә яшәгән, бу авылдан бөтенләй китеп тормаган дисәм дә ярый инде, әнием дә яшәгәнлек белән гел кайтып йөрдем. Казан шәһәрендә эшләп, шунда пенсиягә чыктым. Инде кайтканга 95-нче елдан бирле менә монда яшим. Бүгенге көндә сез ялгыз гына менә шушы өйдә яшәп ятасыз, шулаймы? Ялгыз гына шушы өйдә бүген генә яшәп ятам. Ирегез дә, балагыз да кызганычка каршы вафат булган. Әнием Алыйын 97 яшендә. Бу безнең 51-нче елны салган әни белән миңа 10 гына яшь ял ул вакытта. Колхоз авыл советыннан бүрәнә бирделәр дә 15 метр, шуның белән салып куйдык. Бу йортта ничә ел яшәдегез? Гомер буенда, әле хәзердә тора менә 51-нче елны салган, шуннан бирле тора, аның пише дә бар. Яни шунда яшәде гомер буе. Кошагыларны кем эшләде? Кошагыларны әнинең Дәвәткәй минем. Әнинең атасы Балтыстасы иде. Ул эшләп калдырган бөтенесе. Бу йортта ничә бала үсте? Мин әни минем 26 яшендә әтидән калган, әти сугышка киткәндә мин ярты яшьлек булып калган, бер мин генә үстем. Аннары инде безнең кызлар, кыз белән малай кайткалап җирделәр. Әзрәк үсә төшкәч монда. Аннары инде сез яңа йорт салып кирдегез, әйме? Инде Казаннан кайткач монда шулай бит. Казаннан кайткач дигәнгә салып кирдек инде. Күп булдылар инде балалар, бигүсеп утыра. Буларны хәзер бушады инде, бакча бушап калды. Менә шулай. Менә монда буларны да карау төшкән инде, менә монда виноградларны җыеп та кирмәгән. Балакайларым. Виноград та үстерәсезме әллә? Җиптергә буларны карау төшкән, барны гына дисек. Виноград та үсә. Баланнарыгыз бигрәк күп булган. Баланда күп. Алма агачларыгызны буяп куйдыгызмы? Буяп куйдык аларны. Кыртлар үтмәсеннәр дип, әле менә чикләүгә утыртып куйдым. Быел урманда чикләүгә күп булды. Анда менә шулай. Моны күрше хатыннары урманнан кичкенә генә ботаклар алып кайтып биргәннәр иде, шуны утыртып куйдым, әнә хәзер зур булып үсеп киттеләр инде. Әнә теге түрнәләрне, аншысын иткәсем Равил укыткан истиларны да барында барлыганнарны барында утырта инде. Утыртты. Сливаларыгызны да җыя алмагансыз, Әлфинур апа. Кубалар әнә җирдә ашаучы юк бит. Беркем ашамый, бар инде ашамыйлар. Менә бу неләрне, шыршыларны үзем утырттым, күршеләр кайдандырып кайтканнар миңа бирделәр дә утырттым. Әйдәгез кызлар, кирегез, иләребезне күреп чыгыгыз, шәйләр эчеп чыгыгыз, безнең суларыбыз бик каты тәмле, чишмәләребез бик матур. Бакча башында гына чишмә ага, тәмле сулар, әйдәгез. Шәйләрне салдап. Ансын китер җуып куям. Хәзер бу мич белән кулланганыгыз юкмы? Анда пешерәбез. Анда пироглар да пешереп була, пешмаклар да бик тәмле пешәндә. Бик әйбәт табалар да, бәлеш пешерергә бик әйбәт ул. Бәлешләр пешә инде. Кайчан кабызасыз, кыш көнеме? Кирәк чагында менә пешерергә кирәк булганда. Әүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Bunlar bitken düzelip gelgen kitaplar şolay bütünüsü. Onları sırmığa berip kaldıralar. Biz bir nişli almayız indi alar bilen divanım indi. Onlar bir nişli almayım indi. Alarına, onkelerine kaldan sinekler el kalbırın balık kırmayalım. Önemli hallerge kelip bitken gamına bular kıryan indi. Medrese yasadılar. Şunda bütün mektep balada mine şusun dikip kiçkine malaylarını bütünüsün getirdiler. Mine şular bilen bik kubisinde el mine kökten tüvülgine birev kildi. Şundi matur malay. Tuqtamaydım, tanımayım kimsin әлі. Сың инде Әлфинур апа ничек танымыйсың?
Nefis bitindi men deyindi. Sizde okuyup jirdim bitti. Armiyalardan qaytdım, ilendim dey. Şunday motor mene. Meşit yolu arkalı ötken balalar bilen birisi bilen de problemi bolmaydı. Meşit arkalı ötseler уже problemi bolmaylar alar. Kızları da, malayları da var da motoruna mene avulda kubindalar, okudular. Polni Qur'anni okurga irenip ketüşler köp mene. Rayla degen el mene kiyevge çıktı, o Qur'anni okurga irenip gitti. Biz avul yigitine kiyevge çıktı. Olar mene problemisiz. Tırmışların yaşaylar, şulay motor itip yaşaylar. Olar hükümetke de yaxşığına işli, öz tırmışında yaxşığına alıp baralar bütünüsü de mene var bir. Şuşu meşitte jirgenin faydası var alarga bütünüsüne de. Şekirtler kübrek iyiye kile ahırayım. İge de köp kileler, İge de kirek kişi kile. Mene onları parlılar kile, Iraklar kildi. Şuşulay itip, mene benim iptaş kızının eri bir öldüğünde merhum vazih. Ol indi bir atnada Qur'an okurga irenip gitti. Şuşunda okup. Qur'an hatim ite başladı narısın. Özün itip, ağırıp netindi. Hazır kişten gelip irendiler bitindi. İşte tam bilen tuyaş çıkmagan vazih şikire. Koya barayın hümeyten. Tegi tinne tırıp okuydu, malaylar mişeyt itedi. Hatın eyteyin ravza, meni üpteş kız indi. Birge mene şuramlık indi. Saat işte tırıp okurga irenedi. Tirelip kalgan tege. Okuğanda indi her kiti almayı, irene. Misi okuladı, şulay tişken. Şulay tırıp irendiler indi, kub irendiler. Hajga baraldınız mı sen? Hajga barıga digeş. Sınғы gecelerimini sattım. 100.000 akşa kaldı enine. Netken vakta. Küngeç, bütün işini bitirgeç. Eninin borçlarını bitirgeç diyen ki bugün bütün başlarını uzdırgaç. 100.000 akşa kaldı kasıda eninike. Eni kaksim yapagip şimdi bolemini ol vakitte betrek tüyleri pensiyeninde. Şu pensiye akşasına eninin 100.000'ni balalarga da vermedim ben. Men hajga baram bu deyim. Özümde 100.000'ni jiyip istedim de men hajga bardım anın bilen. Hazır men eniye burçlu buldum bitindi. 19. yılını hazır özümün pensiye akşasını jiya eni işin tağı barıp geldim. 2 tapkır. Apas rayonu Şirmeşan avulunun kizlevi. Sile güzel şuşu kizlev turunda. Mene izgiler, kizlevdiler indi biz balaşaktan birli şuşu kizlevden yartık avul indi şuşu kizlevden su işi bitsek biz barımız da. Bu vakitte çıkırlar da yok idi mene sundan gelip işedirek indi hazır yaz günlerinde su küveyemin da su küveygeç küpürden bulsa da taşıdırıyık. Yani küpürelle koydalı avul ortasında şundan taşıp şulay iştegin zapaslar hazırlap koyabız yaz günde sular taşıgan vakitte. Şundan iştegin de ömür boyu. Su ezeygen tugul mu? Ezeygen mene yangır da yok bu arada. Tiginde muşut niye de askat gite bular. Ezeygen biraz. Yangır da yok. Küptenden birliğinde. Onları sonunda şıganaklar bir katı küp. Kirli жерге tarala. Tamirları şıganaklarını taratkan. Şıgalmışa tarala. Sizin avulda neşe şişme? Küp. Var anda naşarlanıp gileler indi. Qaraylar indi. Qaravçılar var şulay. Var. Bakın bir iki yerде var. Bazarlar gezip geliyor. Onlar bunlarında girenler işte. Onlar gider için üzerine buğa buğalar. Buğa buğup koyarlar onlar. Bu akıllı hayvanlar. Ağaçlarını yıkarlar da sonra buna kişiden uğram malayları buğanı giderip kaldırırlar. Tindiğe tağın buğup koyarlar. Yine şundalar uyaların şunda kırığa yasıylar. Kırığa tutup yasıylar uyaların. Yuvalar. Avulның her bir kapkasında şunday matur ittirip sözler yazılgan. Bu yurtta hizmet veteranı yaşı dep yazılgan. Apa, sizдің turundadır indi o hizmet veteranı, şulay mı? Мен Аллаға шүкір. Siz kim bulasыз? Вәлиева Сания Шайхоловна. Sanya apa, siz qayda firmada işlediniz mi? Мен туғанны берлі 2 жерде ішледім. Фирмада ішледім ештеніп. Ondan soң ақырға пенсияға 7 жыл колхоз столовайында ішледім. Hazır kim bile yaşap yatasız indi bu yurtta? Bu yurtта міне бір өзім. Bu yurtқа qaytып төпленерге тілеген балаларыңыз бар mı? Улым бар, я, улым кетіп барды. Білмеймін, айта алмаймын.
Şirmişen avlunda 13 bala terbiyelep üstürgen герой ана Мәүли апа яши. Ул менә шушы йортта гомер кичерә. Хәзерге көндә балалары таралган. Әйдәгез хәлен белеп чыгыйк. Ышансагыз ышаныгыз, ышанмасагыз юк, Мәүли апаның шөгыле бар, яраткан шөгыле. Ул менә шушы носкиларны үз куллары белән бәйләгән. Менә Sinki yapsatına alamdayım dep. Sularını vereyim, bunların bu noskilarını erlep beyledim hazır. Мәүли апа, сез моны сатарга бәйлисезме? Ни өчен бәйлисез? Satırga tügül sedekkaga dep beyleyim. Kortlar çırtına vereyim mi bilmem koyarga. Sadaqaga ulgaşileşirler. Mevli yapınınkinde hadi yapanıkın şunu ulgaştiler. Opa da beyledi. Şu beylemegenin yüzüm beyleyem barında. Сезнең авылда шуның хәле кул осталары яши ахраймы? Һәрберсе дә беләме бәйләмешен? Бар да beyle. Бар да beyle. Beyli de. Ничәнче яшьтә кулыгызга энә тоттыгыз? Min bunun kibik çağından 5-6 yaşından yani yüzü erlerge oturadır kabağa min ortadan erlep şuraya rengen üstregenin benim için bulsa rengenin özün için dedi yani şuraya retti bizden. Biz kıp-kıçkıreden şuralarını üstüne üstüdük. Birçe de kişi üstügen üstügül var da üzümlükü. Mine 10 malay, 13 malayına bitensin temin edip duram. Yani kırıdağı malaylarga da gülci verem. Киленнәрегез әйбәтмесең? Eybet Allah'a şükür. Bik tatu, bik eybet. Koytup züreyler Allah'a şükür. Mine 74'te öldüm, 73'te öldüm. İlyas onun katında gül koytup zürey. Кайчаннан ясый башладыгыз тәсбихне? Ничек ясыйсыз тәсбихне? Mine biz bile tişesin de hırmenin neyin. Şöyle tişip parasın aynı. Şöyle yasadım. Erem etmegen birsin de çıkar batmağın. Varın da şöyle yasadım. Namaz okuğun sayın tartıp doğa kılırga ülüklerge. Үз кулыгыз белән ясалган тиспе Üç тартасыз. kolum bile yasadım bularını barında. Üzüm kızlarga da malaylarga da verdim. Kızların da var sanında. 13 bala tərbiyələb 13 üstürgənsiz. malaya. Kızımlıqa öldü de 3 malayınalarını da ötürdüm. Ничә яшьтә кияүгә чыктыгыз? 20'de. 64 yıl bana 5. kebirde 64 yıl bola. Ирегез кем булып эшләде? Кем иде? Kolkuz şimdi. İbrahim abi. Firmada da şeyde ot da çıktı. Хәзер исәннәрме алар? Birisi öldü. 11'de okuganda öldü. Kişkenesi. Orada Kozan'da bu tümende tura. Soğuşçularında açlıkta bir dilbirdik indi biz. Eti soğuşta buldu, pilingelekti. Soğuş geçkene koydu eti. Yani 5 malay bile kalıp çoğun bizine üstürdü. Şuaşka otun taşıp, otun satıp. Şurayı. Ben yer paradırayım da. Kızım dey seni dey bitir dediğe verip kaldırım dey sarıklar korarga dey. Meytem şuşunda kırda ödemeni var mıyım şuaşkası bulmayayım deyim. Ana ricalı eyedi. Birmem kızım seni biri kap param mısın dey. Şöyle yertip kaçtım ben anları. Ansat bulmadığından 20 yaşında Munşakı bıgıtıbağa girip kırdım bana şu derecede şişkençi dedik. Vallahi şükür. Яшьләр юк ахры авылдаймы? Яшәр булырга эш юк бит. Ширмешән авылының мәктәбен күрәсез. Монда бүгенге көндә 40 бала укый. Ул 3 авылдан килгән. Дәрес бара. Okuşlar bölümü milli tamgaları geldi. Zorla, teşkineler, tigezli tamgaları ilerlemişler. Mesela sizge bir saat getirineler. 5, 2'ye koramandan işe girelim. 5 numara aktivitemiz zorla aktivitemiz zorla. Bu yıl köp okuşu kırdı. 8 bala. Alдағы yıllarga karaganda köpindi. Olar iş avuldan jıyılganlar, Bağıştan, Şirmişen'den de var. Hem oy küdürgen avullarından da var. Olarına avtobus erte Kurş avuldan barsında. Erte bilen olar irtük çıgalar. Avtobusumuz yana. Bu yıl yana avtobus buldu. Жылы avtobusumuz. Şirmişən авылының мәктәбендә гыриф гадәтләре безгә караган экспонатларда күргә була.
Ne bu temler? Ne bu satpagilar? Çittik bit bu. Çittik. Ne kul bilen kağızdan işlegenler. Şulay pioneriyaga koragan barabanlar, pırgılar. Güzel. Benim annem. Basıp kayıtkan. Güzel güreş benim otobüste gördümler böyle milli. Bir tarafı polkalar. Bizi geçe bizge hoşkeş bölümler salayına. Okutuşa bulup oynadık tamamlandı oyunlar. Bizge kızıl farlar bakşaдағы balalar. Çirmişen avulunun ismi koydan kelip çıkkan? Şermişen avulunun ismi bizim avul başta жылғадан істет дегенде тау қошында болған, онда енді жел жаңғар кішілі болған, ондан соң орманнан қошқандар шығу қорқынышта болған, ондан кішілесі ешкендер де су бойында түсіп отырғандар. Мында жайлы орын бетінде. Ондан соң біздің жанға ай көтерген жағынан да, онда ершеуші кішілер болған шермішілер, олар да біздің ауылға келіп қосылып отырғандар. Олар мында тұрып тұрмағандар, кетіп барғандар. Шунан соң енді біздің Oğul Şirmişen bulup kalgan, Yılğanın ismi de Şirmişen bulup kalgan.